balik sing luar negeri posisi sombong pisan ya war rambut bagian warnanya ladies asik bos ini bos ini bos ini bos ini bos Nurman bos Nurman bos Nurman bos Nurman bos Nurman bos Nurman sombong pisan dadi raden senok bani sing kaiwan bos Nurman bos Nurman bos Nurman bos Nurman bos Nurman dia nyandang celana pendek kaos cingkrang sing gawe hati merangsang tangga batur padang ngejepres bisa tak war diem stres ngomonge sedalan-dalan nggone basal Taiwan gayane kaya wong bule rambuté ana warna bisa tak bule beneran padahal dandan semiran asik majikan bos Nurman bos Nurman bos Nurman bos Nurman bos Nurman bos TKW bos Nurman bos Nurman bos TKW 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 terima kasih Mamai Anggara Wardiem sombong pisan ngadiraken senok bani sing kaiwan Mamai Anggara Mamai Anggara Mamai Anggara terima kasih Mamai Anggara iya dengan dan celana pendek kaos cingkrang sing gawe hati merangsang tangga batur pandang ngejepres bisa tak war diem stres ngomonge sedalan-dalan nggone basal Taiwan gayae kaya wong bule rambuté ana warna bisa tak bule beneran padahal dandan semiran war diem ya yang ini siapa ini Pak Bos Buto terima kasih Bos Buto Bos Buto Bos Buto Bos Buto Bos Buto terima kasih Bos Buto Mamai Anggara Mimi Anggara majikan anakku semuanya Mamai Anggara majikan Mamai Anggara majikan Mamai Anggara Wardiem sombong pisan ngadiraken senok bani sing Taiwan
Bos Kimin, Bos Kimin, Bos Kimin, Bos Kimin, Bos Kimin, Bos Nurman, Bos TKW, Bos Nurman, Bos Nurman. Wartien sombong pisan, sombong pisan. tadi raken senok bali sing Taiwan. Bos Nurman, Bos TKW, terima kasih. Mamai Anggara Mini Anggara majikan, Mamai Anggara Mini Anggara, iya dengan celana pendek, Pisan. kaos cingkrang, sing gawe ati perasaan. Kata batur pada ngecepres, disangka wartiem stres. Ngomongnya sedalan-dalan, kanggone bahasa Taiwan. Wartiem warung kedokan, sumur pengsek kedodokan. Iwak kodong pindang teri, rada sombong sing luar negeri. SHA semuanya, gayae kaya wong bule, rambute ana warna, disangka bule beneran, padahal dada semiran. Wah, kita menembangkan diri sendiri kini. Apa sih? Rambutnya semiran dadakan. Iya, menembangkan diri sendiri orang. Ayo, Riki. Wartiem warung kedokan, cumur pengsek kedodokan. Ora, kita ora ya. Ya bener Cici. Rambutnya ana warnane, Bener. disangka bule beneran. Padahal dadak semiran orang. Oh iya. Curhat kita gitu. Cuma orang sombong, asalnya orang balik sing luar sini. 15 tahun yang lalu. Kemudian rong. Pengene. Kaya hilang Ayo. harga diri wong wadon. Maksudnya priwe? Nembe bani kien kapan Barang anu? janu pegatan. Boleh nangkap bayangnya bang sidanya kono. Bener beli sih rong. Ya bener bang salah mencari tuh gak. Pertama kita mah Kiki. ora ilok ngapani. Tapi kayak sering enakan dari pas. Tapi kira-kira bener beli rong. Benar. Yakin beli rong. Yakin. Ya ayo bakal yakin. Bos bebe. Ora ilok ya kita. Larang mening hati, gaya wis beli kuat. Laki paling maksa janu
Ngintil bae kaya karombo. Janji suci bos ayam bangkok. Yen tega ingkari. Papai Nanda sumpah setia. Papai Nanda gawe kecewa. Papai Nanda, Papai Nanda, Papai Nanda. Harga diri wong wadon nembe bali yen kakuan jaluk pegatan langkah sesuatu apa sih lantaran bos ayam kon metu dalake bos ayam beli duwe perasaan bos gas terang-terangan tiwasa bermaksa jaluk pegatan anak si bule hah nok andin oh nok atin nok atin maning nok atin terus nok atin maning nok atin terus nok atin anak si bule janji suci yang tega ingkari sumpah setia yen gawe kecewa. Alas. Mama Dana gaya ilang Papai Nanda harga diri wong wadon Papai Nanda nembe bali Papai Nanda yen kakuan jaluk pegatan langkah sebelaping apa sih lantaran lagi maksaku weku lagi bos ayam Maning. larane ngati gaya wis pelikuan Papai Nanda lagi jaluk maksa jaluk pegang duwe perasaan nyakiti terang-terangan tiwasa bermaksa jaluk pegatan. Terima kasih, silakan bergantian. Terima kasih banyak semuanya untuk talake sudah ya. Silakan bergantian. Terima kasih. Silakan ber kayak lomba-lomba sirkus. Tapi ngudu. Kowe garet tapi ngudu garet terus. Balik mana kenapa? Oh non. Sampai nancep. Satu buat teman terakhir, satu buat teman pamungkas untuk Anda semua di siang hari ini ya. Spesial buat semuanya. Cuma bayangan bisa nyanyi
Demikian hadirin tercinta. Wis waktune kula pamit sing panggonan. Mik dikepus darani lilin. Dak sawang sing kaduan kelawan salah sawijining wanoja. Beri pansineng during gunung kula seberangi jurang jero kula kuncaki demi tercapai cita-cita ingsun lawan diaje Kula Kang Ardika Jaya kenalan saking kula wong ayu sapa sinten jeneng wong ayu kula sing diarani Nyimas Gandasari. Nyimas Gandasari saking pundi? Saking tanah Cirebon Kang Mas. Saking Cirebon. Tenggih leres. Kenalan kula Akrom, Raden Akrom saking Sekesura Nenggala. Oh dari sampean sing diarani Raden Akrom. Saking Suranenggala wong ayu. Tujuan yang ingsun nanti ning Cirebon pengen ngelatih salah sawijining diaje. Wong aja wis duwe rabi durung dorong ayu. Durung duwe laki. Sing bener. Temenan. Lamun kudu duwe laki. Belum beli karo kakak wong ayu. Senajan kula demen, senajan kula sayang. Iya. Tapi apa daya sampean pun gak ada istri. Kula kasih wong ayu. Terlalu demen kula di sampingnya. Sing bener sih wong ayu. Riwayat demen lamun putus ning jalan. Angin lurukan kini. Sing bener banget sampe. Angin ngilangakne masih kelian baik. Senajan weru kakang wis duwe rabi. Apa sih wong ayu? Atiku rindu lamun ditinggal karo. Kula pengen kelakon, kula pengen ketungkung. Apa sih nok? Daging dadi anak. Terlalu demen kula di sampingnya. Kakang pengen butik laut bangun sampai wong ayu. Senajan kakang wis duweni garwa salah sawijining putri saking Cirebon. Awas senok gelem yen cintane lawan dimadu kelawan dirining si kakang. Gelem wong ayu. Kula gelem di madu, kula gelem di wayu. Tapi apa sampai rabi tuane sampean nerima yen di wayu karo kula? Wis ngomong gak rabi tua. Gelem terima asal wong ayu demen kelawan kakang. Gelem le wong ayu. Tapi butuh waktu lan butuh proses. Kula kudu pikir-pikir dingin. Sepengarepe bakal apa sing terjadi di rumah tanggane kita wong loro. Terus kakang nunggu keputusane wong ayu. Apa jaluk pindah dekane wong ayu. Lemon jodoh bisa ngulati among ganggu wong duwe rabi. Supaya jodoh bisa ngulati wong ganggu wong duwe rabi. Kakang bakal adil wong ayu. Lemon jodoh bisa nambani ari peluru bercek asli. Kula sipate wajan perasaan beli beda pirang. Memang bener banget sampai wong ayu. Kudu nrimaning kenyataan
kakak Gus duwe rabi. Senajana sampean wis duwe rabi blinyang kerja-gadeng mula kanggo dari siji karo sampean. Sing indah lawan tadi sisi lawan diri neng si kakak wong ayu. Tapi apa daya sampean ning ora bisa milih apa. Kakak ora bisa putusaken rabi kang siji. Lir ibarat pribasa. Apa wong ayu? Rabi tua mah pedaringan. Pedaringan. Pribasa ning rabi nem kanggo kauban. Rabi tua sing elengi, rabi nem kang bakal nguntangi. Sedok. Belum mambain lawan kakak wong ayu. Urip betok ora bakal sengsara selawan di madu. Tapi masih berat ning ati. Masih pikir-pikir wong ayu. Lemon jodoh bisa nguleti. Emang genggu wong duwe rabi. Tapi yang namanya jodoh orang bakal bisa dipungkiri wong ayu. Tetap sayang. Lemon jodoh bisa nempani arep nurut percaya kasmi kula sifate wajar perasaan beli beda pikiran kudu nrimani kenyataan bukan kudune wayuan terlalu demen bulan sampeyan wayang temen lamun putus tinggal angin ngilangakene angin nuru gantine masih kebayang terlalu demen bulan sampeyan. Rupaning tak sawang sing kadoan. Senok kaya duduning salah sewiji ning wano jekang asli. Dudu salah sewiji ning putri kak Cirebonan. Jadi maksudnya sampeyan Wah, iki sing diarani makhluk jadi-jadian nyerupai salah sewiji ning jalmaning manusia. Hai, apa? wong ayu, Gula? kula ora bakal percaya senajan wujudmu cantik lan rupawan. Rupane sirah bener-bener utusan yang ginjalan pelayangan. Lamun kula jin, lamun kula siluman garba basira. Wah, tak tandak tak sahuru nganok. Ajak kami dari penghalang yang kurang diri nisut. Bakal tak perkosa, tak pakai dengan sahuru lah. Jarepan diperkosa. Ya indah. Apa? Ya bakal ding sandiwara ku nyewot diperkosa lo geleman temen ya Allah daim. Jadi bakal ning sandiwara aku bakal perkosa aku nyewot. Mantune nyewot. Cia kononnya. Loli pasrah. Wah, Mau ulangi. kok kenuan iki. Aduh kita neurolog nonton sandiwara sale Bu. Oh, sandiwara betulan bae. Bilang kok. Bokat mabung diperkosa ku pasrah ya enak ya Bu. Ulangi. Udangi je. Iwas kita nak kayak wayang beneran. Oh iya. Hai, Apa? wong ayu. Gula. Kula ora sadar rupane dirimu. Yuno makan. Salah sewijining jaluan yang manusia. Pengen ngelabui ini perjalanan ini isuk. Niscaya tak pateni, tak perkosa sirano. Iya. Pengen apa sih, Ra? Perkosa. Jo, lah asing gebuk iki, Jo. Kaki Jo iki empuk, Jo. Rai pada meletak kayak sama ketiga. Gayanya pan merkosa kita. Yang wani sih. Dua apa sih, Ra? Dua apa? Ya dua petit. Cak, dalang. Ah, jenok. Ayo, jari pen merkosa. Google. Kita nalaki nih. Google. Wani-wani sih pen merkosa kita. Google no Google. Bukan. Iya. Ah sakit mbak. Koplak, Sakitnya di mana? koplak. Eh. Sira Google ta? Ora. Pakai imuan asal. Perbulusan gini golongan yang blekek. Matur kesuwun mangga. Jauh.
Demikianlah tadi satu persembahan sandiwara Arnika Jaya. Teruskan keikhlasan